Bakit temen kisah kila subut Persya yau Jisu bantennya yau ngati ngamuhun syupi kemensium ladangin le ya utuh Jisu ubakam ya lagi mau utuh Jisu ngaruh henti kumju minyalena kumno kapal ini ingin lek syupi terus menmudri Persya yuk kata kilindo orang ba kilap hakem ya Jisu haki sipai bat kilang lindo orang ba kilap ya kisipai Kusipai aliwan sendiri oh no lindo orang ba berarti kita mengisan hidup kamu ini ni hukum yame mentah-mentahi pemelecam yu Jisu patwan lam hakmat jumi haita unta usipai lang ba ulah hukumnya kisipai lang rut banekemnya Jisu bagi teman kisan bangilat kami minta mother ya Jisu mana surat unta kisipai kilalekem ya Jisu kisipai kilawangan yang Jisu hakmat hilang baling do bagi teman kisan tolong doang pak bagi teman kisan kasih gue mulai alam ya Jisu kumpul berkuah teman kisan kilabak kecingkelan pada apa kapor kilayanan hakmat jong ulan hakmat ulan indo orang ba bagi teman kisan tidak mudi Persya bat ukilat Tuan kamu berayu bagi teman kisan berpikir yang baling bo Niwan hakmat jomni pan penram yu Jisu na Nazaret namar bau kam ya di bau teus im upilatus ulah kelip yang haki dagi mugi kentir Ulala kamu sendiri ayu hadukan pinggang mutai Persya namar bau kam nyala deh bau deh kan ilarai berkesan jauh hakata kapor kalami kecing
Kisendran hakata kapor kiladap dah kecing longo. Bat sa sisil kila mare biang benten shisha. Patu jisu undan mo. Henry hangta jisu. Uladon hajang jongki. Dah kacing gendut. Bat kilawan syajang. Kilabat yakti. Bat kikejahat. Ujisu. Ban mane ya ban ujisu ula ombyang hakimi dikentil. Wasyapting kilid yatu yaki parajong nga bangalamipan na gajingyang. Aleluya ujisu ulamipan kadrama kalokot. Leshbon.